Mau. Hmm. Hmm. Assalamualaikum, video kali ini aku lagi makan bebek bumbu hitam guys. Bebek bumbu hitam. Wow. Kita langsung cobain aja guys. Sebelum makan kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Hmm. Wow. Hmm. 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 Enak banget bumbu hitamnya guys, masya Allah. Dia ada rasa jahe-jahenya gitu ya. Hmm. 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 Ada sambalnya, ini sambal korek guys. Dia warnanya hijau sama merah yang digabung guys. Hmm. Hmm. Lumayan agak pedas sambalnya guys. Hmm. 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 Hmm.
Hmm. Yang kedua guys, bingung dari mana. Nah, hmm. 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 Enak banget.